Majapur la Wettue perlu ri Akkaritutui Lasa semempolo nania Lasa rupangena. Pada ore-ore pedita gero nania Lasa ri lain nae. Naya mana naro Lasa riasang Ispa ya riga infeksi saluran pernapasan atas. Naya sabakna perlu nari Akkaritutui. Nasabari lalu Wettue serange natan risena-senai si sele-sele Wettue. Pura setema kapelana napoletoni baru bue. Nani apa emang? Relala Wettue tatamba toni dua lepi eganna tau na kenala sa Ispair itu. Napo ada selesai di surveillance puskesmas lompoe alien ihdah novita narik kola sa Ispa, paimut jambak-jambang na hipertensi, nasabari eganna au makaluturang na cek dek mi pasadiang wai mapacing. Napo ada tu denre ihdah novita narik korilala Wettue serange, si sele-selena Wettue mancaji pasorong engkan alasa rapan na semampolo ore-ore pedita gero nenia jambak-jambang. Yang sekarang kan kering, Ya. tapi karena kayak pancaroba, jadi kalau di sini tuh trennya tuh masih Ispa banyak. Oh, banyak tuh ya. Pilek begitu. Ya sebenarnya sih masih agak-agak kewalahan. Kan kita di sini di Lompoe dokter umum cuman 2, dokter giginya cuma 1. Jadi terus terang karena apa? Ya, meningkatnya gitu ya. Ya meningkatnya kan otomatis. Ya. Pasti ada agak kewalahan tenaga di sini ya. Tapi selama ini masih bisa diatasi. Nah sabaigan na tumalasa na kenalasa Ispair itu majepu pak jampar bola doko ya regari puskesmas Lompoe tenaule kalima manangi na sabaigan na tumalasa.